especially pipi bolehlah letak sikit-sikit dekat pipi dengan dekat bawah ni, and then sini. So you letak primer. After you letak primer tu, baru you letak foundation. Then only you letak foundation. You boleh try and error dulu lah sebelum you punya graduation tu. You boleh try cara tu. Skincare, spray, loose powder, primer, dan baru makeup macam biasa. Yep, betul. Tapi loose powder tu, remember just put it like very light lah. Jangan terlalu jangan banyak sebab you kan nak letak lagi foundation after that. So you jangan letak banyak-banyak, letak sikit-sikit je, very halus je. Contoh macam gini kan. Ni you letak, lepas tu you dab. Lepas tu you ambil lagi, you dab lah the whole face, sikit-sikit je. Lepas tu baru you letak lah foundation you. Lepas dah letak foundation tu, you letak lah concealer. Lepas letak concealer, blusher. Lepas blusher you contour muka. Kalau contour selalunya I akan letak macam gini je lah. Contour dekat sini, 1, tarik, 2, hidung, lepas tu sini, and then you blend in lah. I pergi dulu kat Lawson. Okay, thank you. I'll get back to you. Tunggu I set sikit Apa lagi? Lepas you dah letak everything, you spray lagi. After that dah kering, baru you letak eyeshadow. Lepas eyeshadow, baru you letak lagi sekali benda ni. Tapi the last kali, you ada tak apa-apa macam compact powder? Aduh, I tak bawa lah yang tak bawa. I lupa mana letak. I ada pakai Hourglass punya tu lah. You faham tak? Macam bukan loose powder. This one is loose powder. Ada satu lagi, dia macam compact powder. Itu compact powder kan? So compact powder tu you ambil sikit dekat, you letak dekat you punya sponge tu, and then you dab with the setting powder. And then baru you letak lah dekat the whole, mana-mana tempat lah you nak letak. And then dah, tada, macam tu je lah. You pakai lip matte apa and in what coat? You mean lip matte yang I pakai sekarang Kalau lip matte I pakai sekarang, you kena, kalau I lah, last kali tu selalu orang letak setting powder sahaja, tapi I akan ambil compact powder tu, lepas tu I mix with setting powder, and then baru I letak dekat sini, tarik, sini, bawah ni I akan buat segitiga, sini, and then dahi. And then you got to go. Nanti you cuba lah you cuba. What about lip recommendation yang tahan lama but tak kering sangat? Yang tanya pasal lipstick tadi, if you are talking about this lip matte, I am using this one, MSC lip matte called Burn Spice. Dan ni I pakai MSC. Selalunya I pakai ni, and then I akan campur sikit lah dengan I akan buat ombre. I akan buat ombre supaya tak nampak macam terlalu Memang selalu tengok orang recommend MSC for lips. Memang you suka tak, I tak adalah suka mana pun. MSC ni, kalau untuk this one, dia agak mengeringkan sedikit bibir you sebenarnya. So kurang sikit lah. Tapi dari segi colour okay. Kalau Code Burn Spice ni, colour dia sesuai untuk kulit macam I. Dia agak mengeringkan bibir sikit lah. Another option, you can go for Huda Beauty ni.
Lip matte Huda Beauty yang ni. Ini pun boleh juga. Ni pun bagus. Yang ni tak kering sangat, lebih baik you pakai macam MSC ni. And then I suka pakai Sunkiss yang Intan Zoo punya tu. That one is very good for me lah. Especially dia punya packaging yang lama dulu. That one I can say quality dia actually is a bit better. Tapi after dia keluarkan yang Raya Haji punya edition, that one quality dia macam dah kurang sikit lah. Tapi it's still okay. Kalau local punya lip matte, I akan suggest Sunkiss lah. Tapi kalau you ada budget, you can go for MSC, you can go for Huda Beauty. These two lah, these two brand. Color dia okay. Tapi dari segi ketahanan, I rasa ni macam tahan lagi kot kalau buat makan apa semua. Lagi senang you nak buat effect blurry apa semua. Fazurano, Isis blush guna apa? Blusher I mix B. Blusher I mix. I pakai Rare Beauty yang apa tu? Liquid blush tu. I letak 1-2 dot and then I blend. After I blend, I letak YSL punya blusher yang powder tu. YSL dengan Rare Beauty. Dua tu I mix, I combine. Tapi sekarang tak. Sekarang I tak pakai yang tu. Sekarang I pakai yang ni, Rimmel ni pun okey juga. Ni pun okey juga. Blusher shimmer ada tak you pernah pakai? Blusher shimmer Kalau shimmer I pernah pakai Dior. Actually benda tu memang untuk highlighter, tapi dia ada warna pink kan. Jadi bagi I highlighter ni tak cantik kalau you letak warna pink. So I ganti guna jadi blusher. Tapi not that, tak tu lah pigmented sangat pun. You can go for YSL punya blusher yang bulat tu, yang dia punya edition baru tu. You can go for that one. Boleh je. You can go for that. Ada yang shimmer tapi tak terlalu obvious shimmer dia. Ini color yang MSC tadi tu. Liquid blush recommend Rare Beauty yes. Kalau liquid rush I memang pakai Rare Beauty. So I tak pernah pakai jenama lain. Rare Beauty je I pernah pakai. Kalau apa? Kalau blush dia okay lah. So Rare Beauty ni dia pigmented lah. Pigmented juga. Dia pigmented lah. Okay, nak I tunjuk Rare Beauty punya macam mana. Macam kena siapa? Kak Michelle kah? Michelle Sakura. Dan kau maju lah. Sila. Simak. Maju. Ni kelas jual apa, dek? Tak, saya tak jual apa-apa. Cuma tadi ada orang tanya foundation apa, lipstick apa. Saya jawab je lah. Sebut nama saya. Sorry. Tersebut. Kita lah nak, betul nak? Belak kau, Noah. Kau Ignis kah? Bukan kau Tera kan, Noah? Ni dah? Tak. Kayak aku lah. Seingat aku. Kena sini kena. Mek KL kini.
Masih pasal aku. Tera lah nak kau. Hai. Dah rajin live sekarang. Tak, I baru balik dari klinik juga. Masa I buat lah. So dah menjawab semua soalan tadi kan. Blusher, foundation, what else? Kalau contour I pakai ni Fenty Beauty. Tapi actually you can go for brand lain kot. Fenty ni boleh lah, not bad. Okay. Kalau orang pandai blend apa semua, dan boleh lah pakai. Take care. Okay, take care juga. Ajar ambil pakai benda. Si mau majuk ku. Your top makeup yang you pernah ada. Makeup, you mean anything tak kisah foundation ke, blusher ke, highlighter ke, macam tu Ini Rimmel tadi tau. I tak nak tunjuk YSL tu. YSL I kena ambil lagi sekejap. Unless kalau korang nak tengok, dan I boleh ambil lah YSL tu. Ni I tunjuk Rimmel dulu tau. Ni Rimmel tadi I cakap tu. Dia dalam apa tu, dalam ni dia tak nampak sangat. Tapi kalau in person boleh lah, nampak je. Sekarang ni makeup I tak tebal, jadi tak nampak sangat. Hi Hanis. Dia macam kurang sikit lah makeup I today. I don't know why. Tapi itu apa, I tahu kenapa. I tahu saya tahu kenapa makeup I kurang hari ini. Sebab ni makeup dari pagi. Kalau anything, kejap, let me think I pasang makeup ni sebab I tengah fikir. Anything, kalau anything. Wait. Sebab I dah try macam-macam tau. From branded punya makeup dengan yang biasa punya. Kadang-kadang yang branded tu